Proverbs chapter 3, 5 to 10. Join me as we read all together. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Let me read from Ilocano, starting verse 9. Pagdayaw mo ti Apo, day takukwam. Ken dagiti umuna nga bungbunga, iti iso amin nga maapit mo. Iti kasta dagiti sarusan mo, mapnudan to asipupusek. Kaya iti pagpespesam agliplipyas danto ti baro nga arak. Hanga arak deta nga deti makabartek kakabsat. Wine is a grape juice, a fresh grape juice. Shall we pray? Father, thank you for our lesson today. Kadagiti daduma, it may be new, but to the rest of us, it's an encouragement, reminder, and challenge. Lord, please touch and anoint your servant and touch every heart. Tapno ni kasta po, may inculcate kat dating a message uno leksyon. Agbalin ko man apo nga biyag mi detoy. This my prayer, dear Lord, that this message will make a lasting impact permanently in our lives. Tauray anyan tuman iti kasasad ti biag, iti rangay, namay, wenurigat. Kat masurusuro milata, ngayon unada ka kadagiti material possessions mi apo. Bless each and everyone from the youngest to the eldest. In Jesus' name we pray. Amen. And you may be seated. Maysa kadagiti first truths that I learned in my childhood is the area of giving. Well, I learned a lot of things in my childhood. Customs, behavior, and a lot of things more. But I praise the Lord nga maysa kadagiti banbanag nga insuro itinaganak ko kanyak kada kami ngagkabsat. Bayat ti kinaubing may kakabsat ket iti panangted. Giving of our tithe and offering to the Lord. We started back when I was in grade 1. I was 6 years old. Nasapa ka na grade 1. Ket no ti Sabado ti Rabii, kung ano ka ni Mama, o deto iti tithes mo, probi, offerings mo, Glenn, ni Papa, ni siya. So agkararag kami, and we are ready to give our tithes and offerings on a Sunday. Hanpe lang nga naunag-unay iti essence na kanyak iti giving idi. For me, it was just a practice because that's what children do. They follow, they imitate an example or a model. So, we did it for the sake of practice. But as I was growing up, reading the Bible, kat ma-realize ko kakabsat, iti essence, iti may panggap, iti panangted. So nagbalin nga meaningful iti biyag ko. Dede in practice ko nga inrugrugik iti kinaubing ko. It is my prayer that as I teach this lesson right now, hanlaan agbalin nga practice you iti giving, no di ket agbalin nga meaningful practice iti giving ken ka. Kada kayo kakabsat nga barbaro iti HBBC. Sino kada kayo ti damo na nga ti makangeg iti preaching maipanggep iti giving? Let me look at the Zoom. Damo yung amangagan. Okay? Sino kada kayo met kakabsat iti mangiprak-practicean iti biblical giving? Biblical ha? Hanga di kayat mo nga ited, no? Di kayat ti Apo iti sinurusurom nga ited, kingkwana. Okay? Sino kada kayo iti dati kakabsat nga faithful amang bangted ngam itatan bimaaw? Well, you don't need to raise your hand. But it is my prayer nga agbalin tayo kakabsat nga faithful disciples iti Apo, babaan kadaytoy nga area uno aspeto. Our series is Top Priorities of a Faithful Disciple of Christ.
Last Sunday, lesson 2, tinadal tayo kakabsat, ket anang, the Great Commission. Today, our lesson is honor God with your material blessings. Now, did you know that during the earthly ministry of Jesus Christ, of all the lessons that He taught, nga insursuro inyadal na, kadagiti disipulo kung tattao, Jesus discussed the topic of money more often than He spoke of faith and prayer combined. Which simply means, kakabsat, that there is something with God. There is something about our relationship with God, may panggap iti connection, iti material possession kada tayo. Okay? God is concerned and it matters to God how we handle our material wealth and our material possession. Alright? Now, in the Old Testament, gaputa deti pagsasaritaan tayo itatagat pa ng yun una kini Apo Diyos kadagiti material blessings tayo. Okay? Whether it be money or apit, wano business, pagtrabahuan, basta kadagiti amin na material blessings tayo, iyon una tayo lata ni Apo Diyos. Jay para iti Apo. In the Old Testament, Israel once thought it was financially wise to build their own houses first. But God blew against their efforts and put holes in the bags where they kept their wages. In a way, pinadas da kakabsat tinagurnong, ngem kasla buttaw nga awang pulos makita da nga papanan na kakabsat. Why? Because handain yun una ngayon patakder jay balay iti Apo. So if you read that Haggai chapter 1, dito'y nga rinibuke the men of God, digiti Israelites for not putting God first in their material blessings. Let's take a look at Haggai chapter 1, verses 1 to 11. In the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai unto prophet, verse number 2. Thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people say, the time is not come. The time to build that the Lord's house should be built. Wag muna yung bahay ng Diyos. Yun ang kanilang mindset. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses? Dijay nga rinibiyok ni Haggai ida. Kat kunana kadakwada, apay, tiyempunan aya, nga agnaed kayo, kadagiti nagpipintas nga balbalayo, samantalang daytoy nga balay, referring the templo, the house of God, kat binaybayan nyo. Where is your priority? Importante nga dabalay tayo. Importante nga addadigiti agserbi iti kasapulan tayo. Ngem ti punto ti Apo ita kakabsat, iyon una tayo jay para kenkuanan. Put God first in your material blessings. Honor God with thy substance, with the first fruits of all thine increase. J.L. Kraft, the head of the Kraft Cheese Corporation, who had given approximately 25% of his enormous income to Christian causes for many years, said, the only investment I ever made which has paid consistently increasing dividends is the money I have given to the Lord. Kitaan nyo kakabsat? There is truth. Not only there is truth, truth yan. Totoo yan mga kapatid. Because if you look in the reality, digiti gastuan tayo, kan ispenden tayo, nga para itibagbagi tayo kakabsat, aglabas. Ngam anyaman nga in-spend mo nga para, inted mo nga para ti Apo, it's not just a money spent. It is an investment. Kunana, only investment. Look at how he considered deto'y panangted na ti Apo. It's an investment because J.L. Kraft was a businessman. No businessman, you do not put your money on something that will not gain. So he said, it's the only investment I ever made
which has paid consistently increasing dividends, is the money I have given to the Lord. Well, it will be wise for us to learn from a wise businessman like J.L. Kraft. But it is even significantly wiser for us to obey what the Bible says. Kasi daytoy nga practice ni J.L. Kraft is simply an obedience to what the Bible says. There are several things that I would like to discuss with you. Ti umuna kakabsat nga inak i-discuss kada kay ita nga bigat is practical reasons why others do not put God first in their finances. Number 2, why put God first in your finances? Apay nga dapat iyon unam ni Apo Diyos. Number 3, how to put God first in your finances. And lastly, handay malpas amin, what happens when we put God first in our finances? Unahin natin, practical reasons why others do not put God first in their finances. Ayan. Yan ang unang pag-aaralan natin. Okay? Kat ti challenge kakabsat, ti prayer ko, amin tayo manipod ko ubingan, aginggat kataengan, nabaknang man, wanuhan nga nabaknang, masursuro tay kumakakabsat nga pagbiyagan daytoy nga prinsipyo ti Biblia, nga iyon unatay ni Apo Diyos kadagiti amin a material blessings tayo. No dati kakabsat, amu tayo nga i-practice detoy, kat for some reasons, napukaw kada tayo daytoy nga practice kakabsat, it's time nga isubli tayo daytoy nga aramid tayo. Okay? Second topic, why put God first in your finances? Ayan. Third topic, how to put God first in your finances. And then lastly, what happens when we put God first in our finances? What will be the result to us? No yun unatay ni Apo Diyos kadagiti material blessings tayo. Well, let's begin with the first topic. Okay? Adu kada kay te estudyante, ket sapay ko matauri agbasbasa kayo, numano deta balon nyo, dakkel wano basit, masursuruyo, ngayon una nga ilasin, ket ited nga para ti Apo, DJ portion na of that material finances. Kada kayo nga ubing pa iti pagtrabahuan, you're still young, you're beginning your career, irugiyon kakabsat deto, kasi narigat ton, nga obra nohan mo nga irugi habang nga mangrugrugi kapel ang iti trabaho. And sad to say kakabsat, adut Christians nga hanapay na sursuro deto. Nakabaybayagan na makikimgimong bangbangutanan, bangbanggulan na believer, ngay magpapanita kakabsat, di na pa'y inrugi nga i-practice, ti panang iyon una ti Apo ti material blessings. That's a rebuke from the Lord. Iso nga dapat kakabsat, kita antay dati nga banat. Now, let's go to the first topic. Practical reasons why others do not put God first in their finances. Let's look at it. Practical. Number 1, lack of a personal relationship with God. No apay ngahan mo mayon una ni Apo Diyos, kadigito'y material kat napatag ngagpaiso, gaputa awan patag ni Apo Diyos keng ka. Apay nga awan patag ni Apo Diyos keng ka, mabalin awan pa'y ti relasyon mo keng kuana. Now look, haan nga narigat para kada tayo, nang runa kada tayo nga parents, nga ikan dagiti anak tayo, wano sabten iti needs dagiti anak tayo. Even to the point ngagsakripisyo tayo. Apay, gaputa anak tayo. Right? There is a relationship involved. Deti agar-arang, saan nga narigat para kenkuana, ti gumatang kakabsat, iti ferrero, wano na kangingina nga roses, aggasto, tapno lang itud na kadijay ayatan na. Why? There is a prospective relationship involved. Kastamot kakabsat ti agasawa, kastamot iti panagpamilya. So haan nga narigat kakabsat para kada tayo, dete masanikwa tayo nga iburay, ipaay, kadagiti ayatan ti biyag because there is a relationship involved. So one of the reasons, no apay nga iti maysa nga tao, kat han na maited jay para iti Apo,
Han na makaited ti Apo. Why? Because han na makita ti patag ni Apo Diyos iti biyag na. Apay, awan iti personal nga relasyon na kini Apo Diyos. Kumbaga ti mind na, apay kuma, kunana. Apay kuma. So kada tayo, haan nga, no si kada relasyon mo ka na Apo Diyos, haan nga apay kuma. No dekat, apay kumakit di nga saan. Haan kakabsat, am I right? No awan ti personal relationship mo kana po Diyos, kat mai-preach ti giving, ti response mo, apay kumanga itod ko. Ngem no, the relasyon mo kana po Diyos, what would be your heart's desire and prayer? Anat ko na, apay kumanga jak itod. God deserves it. He is my heavenly Father. He is so good to me. And I can never outgive God. I'm so thankful to Him. So when you have a personal relationship with God, it will not be difficult for you to put Him first in your material blessings. That's number one. Number two, second practical reason is this: lack of proper biblical education. Lack of proper biblical education. Mabalin nga hana na isuro kakabsat. Iso nga ita, mayadal kada kayo, nga dapat iyon unam ni Apo Diyos kadagiti material blessings mo. Now, on this point, adati dua nga makitak iti daytoy kakabsat, no, may papan ka dito, kasi di ko na ni Pastor, you cannot practice what you do not know. So, digiti daduma, handa nga mayon una ni Apo Diyos, kaputa dimot na isuro. Dimot na yadal. Awam kakabsat iti nangisuro. Kala ko madigiti anak. Basta ka di masursuro, danti agtights no hante isuro kadakwada. Hello? Automatic lata ka di kadakwadan kakabsat no di tay mat ipakita. Wano di tay isuro. Di tay i-inculcate. Wano kanayon nga ipalagip. Kanayon nga damagan. Kanayon nga check-upan. Lack of proper biblical education is the reason why many Christians have not learned to practice ti panangyon una kini Apo Diyos kadagiti material blessings. Now, first of all, they don't see why. Handa makita no apay. Kung nadagat, apay kuma. Ngayon unak ti Apo. Yun unak tabagi ka. Yun unak jay need ko. Yun unak ititaraon ko. Yun unak deti igatang ko ti kastoy. Nakita yun? Iyon unak ti needs ko. Iyon unak ti wants ko. Deti sursuro ti Apo kada ta itat tagakabsat is a matter of priority iti panaka-disburse ti fund tayo. Han nga una nga panunutan tayo para ti needs. Uno para ka digitay wants. In everything that we have, una dapat nga panunutan jay para iti Apo. And many Christians have not seen the reason why. They have to put God first. They have not seen the reason why they have to set aside first J para. And they have not seen the reason why they have to put God first. So nga isuro kakabsat iti daytoy, no apay nga dapat iyon una ti Apo, hanga J needs mo umuna panunutan. Hanga J wants. Dapat J para iti Apo, ti una nga panunutan. Second, they don't know how. Nobody taught them why. Nobody gave them the biblical reasons. Two, they don't know how. Awan nang isuro kadakwada di biblical concept ti giving. Ala, puutin nyo kakabsat. Kaaduan nga makigimgimong, no may panggap ti giving, anat ti panunot da, basta niyat nagaputa pusom. Awan nang isuro kakabsat. No kasano iti usto nga panangiyon unam kiniapo Diyos iti giving mo. Hanadakas kakabsat di mangted ka nga naggaputa pusom. Ngam dapat maadal mo nga iti Biblia ada sistema ti panangted. Ada concept iti giving. Di panangiyon unam kiniapo Diyos. So nobody taught them how. So because of that, lumabas ta offering bag. They give para saan? Apay. They don't see the reason why. No lumabas ito offering bag, mangtud da, depende no anat makaut na tabulsada, no anat available nga dadjay, no puro barya, pilyam te kabasitan, apay. Awan nang isuro kadakwada, di usto nga panang honor kini Apo Diyos,
panang yun unaking kuana ti material wealth, uno material possession. Pag-aaralan natin yan ngayon. Number 3, may katlong reason kakabsat why we fail to put God first is this: difficult financial season. Kung natay ko, pastor, permi nga marigatan kami iti finances mi ita. Marigatan kami nga pag silpon, both ends meet, pagsabatan ti both ends meet, both ends to meet, kunatayo, marigatan na. Wano adu dagiti utang, adu dagiti pagkasapulan, difficult financial season. You know what? Listen here. I will prove to you from the Word of God nga haan nga rason dayjay karigat iti biag nga di tayo maipaay ken maiyon una ken mapadayawan iti Apo kadagiti material blessings. Ulito ka? Haan nga rason jay kinarigat iti panagbiag. Tapno haan tayo mapadayawan iti Apo iti material things. Let's look at 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed, na ipaay, to the churches of Macedonia. 2, how that in a great trial of affliction, pagdadaanan da? Great trial of affliction. Ti affliction kakabsat, ket panagrigat ti biag, gapo iti pamatim kini Apo Jesus. Ti awan mga accepting ka nga pagtrabahuam, gapo ta baptist ka. Dete hang ka ma-accept di trabahom kasi imbagam nga jak makapagtrabaho ti Domingo. So, because of some reasons, biblical reasons, hang ka ma-accept ti trabaho. Ket kasta ti kasasaa digiti Macedonian believers. They had biblical convictions which were reasons nga deti panagrigat dati nagbalin nga resulta na affliction. Great trial, masuot ti pamatida. Nga kunada, pauna yan, nagrigat ti agbalin na Christian, nagrigat ti agbalin na Baptist, adu iti saferem, pati panagtrabaho, pati pagsapulan, agkarigatan ka. And you know what? Listen, I do not know no adda kada tayo kakabsat, iti kastati suffering na. Nga ti panagrigat ti biyag mo, ket gapo ta Kristiyano ka. I don't know if there is anyone among us today suffering like that. But you know what? The abundance of their joy. Look at the next. Their deep poverty. Their financial condition is deep poverty. Nakarkaro pa'y kakabsat, ngam nangina nga gasolina ti kasasaad ti biyagda. Kasi ita, uring iminat gasolina, agluglugan tayo mo lata. Agmut-motor tayo mo lata. Agplete tayo mo lata. Mapantay mo lata gasolina. Kat praise God at the provision. Amen? At the paggasolina tayo lata. Uri, gas de talugan mo, diesel talugan mo. Ngabisuda kakabsat, hala nga kanginat gasolina, awan nga talaga ti maigatang da kakabsat. Deep poverty. We might say, Pastor, I'm poor, but you are not deeply poor like the Macedonian believers. But look at it. Abounded. Paunay kan kakabsat. Kasla mula nga nagtubo yan titikag. Hamo ekspektaren nga dayjay daga nga awan danum na katagtubo ti mula kasla kastat na pasamak kadagiti Macedonian believers. Awan ket awan ket awan ngem nagburayok ti kinabaknang ti panagited kasanuda nga nakaited because of the grace of God. Amen. So no kuna tayo, well, Pastor, I am suffering through financial seasons. I will encourage you, my dear brother and sister, go to that verse. Ket lukatam deta ti imatang ti apot kunam apo. Ti kasasaad ko kastoy. Ngem iti saom kastoy ti kunana. Padasen ka man iti parabor mo. Hangagbalin nga rason ti kinarigat ti kasasaad ko. Tapno mapadayawan kamet apo Diyos iti nain materialan nga banag. Verse number 3.
For to their power, nang tedda kunana, kas mayan nurot ti kabailanda nga ited. I bear record, but if I take into account, no evaluate kunana, yea, and beyond their power, linabsanda di kabailanda. What is that? Sacrificial. They were willing, handa na pilpilit, handa na puwersa, handa kakabsat nga kasla detay na guilty trip, no diket, willing di puso da. Verse number 4. Verse number 4. They were willing of themselves. Awanan. Okay. Anyway, so, makita yung kakabsat, mabalin ako natin ita, I cannot afford to give. Look at that statement. I cannot afford to give. Ano ka na sabi, I cannot afford to give? Hangko kayat mangted. Awan ka ba ilak, tapno makaitid nak, tapno mapadayawak mo't iti apo ti finances, no, iti material thing. But you know what? Listen to this. Itong aking sagot dyan. Considering what the Bible says, no i-consider mo ti kuna ni Apo Diyos. Padasan nak kuna ti Apo Prove me kuna ni Apo Diyos, di ba? If you consider what the Bible says and the promises of God about it, about ti panangted, you cannot afford not to give. Kalati arig nakakabsat, uray adayo, hamo ko na, awan lugan ko. Ngam no makitam ket napintas dayjay nga lugar ket adda maited na nga dakila ba nagkakabsat hamo ko na nga awan lugang ko no di ket I cannot afford not to reach that place. By all means I should be there. So the mindset ti daddo makakabsat ket adalatang ka dayjay adayo ngamin awan lugang ko ngamin hanak makadanon. I cannot afford to give. Why? Because nobody taught them the biblical concept. Handa na kita kakabsat the reason why. Kan handa na kita the reason how. And they did not see the result of honoring God with their material blessings. So nakita yung kakabsat. Mabaling nga dagay ti dayti nga bigat kat ko ng pastor, siyak samot ti patpatamaam, deta number 3. Alahan ko amot kasasaad mo kabsat, ngam ti apo amuna, I'm just preaching what the Bible says. Isursurot lang kakabsat. Ti kun na iti Biblia, kat numatamaan ka, kat di agbalbaliw kat ko ng apo Diyos, agyaman na. Number 4. Fourth reason why we fail to put God first in our finances. Number 4. Lack of dedication and commitment to the Great Commission. Lack of dedication and commitment to the Great Commission. Awan dedikasyon, puso, commitment tayo kakabsat, kadayjay dakkel nga bilin ni Apo Jesus. Now, listen. The Great Commission of Jesus Christ is Matthew 28, 19, and 20. Okay? Anak ko na Matthew 28, 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost. 20. Teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Listen to this. That is the Great Commission of Jesus Christ. The Lord desires, titikayat tiya po kakabsat, deti church tayo, ket ag church planting. To go from town after the other, build churches, mangurnong dagiti members kadagbali na church, build kapilya, and of course, in church planting, it involves money. It involves money. Gasolina, pagpatakder ti kapilya, pagrenta ti paggimungan, pagpa-repair no the mission house, kasla ijay apari kakabsat. We have already spent almost 200,000 pesos to repair. Pakita man, if they are there, that the mission house tayo ti apari, about 200,000 pesos. Ayan. The Jada Ma'am Evelyn. Kat manong kakabsat nga balik min itipapan sa jay, but it's worth it because a single soul won to Christ is worth more than all the money spent. 200,000. Say 200,000 for it. Kada iti kakabsat nga mission house. So, why we fail to put God first is this. Awan heart kakabsat, lack of burden, lack of commitment and dedication to the Great Commission. Tilang makita tayo kakabsat, sarili tayo, tay kayat tayo, digitay pagayatan tayo, paggastuan tayo. But if you are dedicated to the Great Commission of Christ, kat makitam kakabsat, iti panaganayas ti trabaho iti apo,
you will learn to honor God with your finances. Number 5. Fifth reason, materialism. Materialism. What is materialism? Apeng hante may yun una ni Apo Diyos. Because of our human nature, a tendency to consider material possessions and physical comfort nam ay nga naimpisikalan. Ti agpaila para tibagi. As more important than spiritual values. So inyon unam tay para itibagim. Para iti pagsarili nga pagpagayatam. Imbes nga jay para iti apo. You know what 1 Timothy chapter 6, 17 to 18 says? Listen. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches. Do not put your future security on uncertain riches. There's nothing wrong to save, but put your trust in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. 18, that they do good, rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Anat context na deta kakabsat? In the church, in the work of God, iti trabaho ti Apo. Anat trabaho ti Apo? Iso deti pa nakairagpat ti ado nga kararwa. Now, let me explain this to you. Siguruhan nyo, kahit kung nga makita yung kakabsat, why, kut ko na tayo, Pastor, when I give to the Lord's work, anat papanan na deto eh. Now, if you look at it kakabsat, kasla ko madeti building project tayo. This is 20 million. Kat adu tayo kakabsat nga nagsakripisyo, nagpapada ti amount, but equally all of us sacrificed for it. Makita yung kakabsat, 20 million. Dakkel, hampinalpas, ng malpas to by the grace of God. Amen. And, you know, listen, a single soul won to Christ is worth more than it. Yes. But we are not just winning one single soul. Pakaaramata na deti kakabsat, for the glory of God. It is a testament. This will be a monument of God's grace. And deti kakabsat agserbi nga isot headquarter main iti HBBC Ministries and Family. Souls will be saved. We will be inviting all kinds of people. Senior citizens, praise the Lord, adan to elevator na. MMSU students, we will have a Student Sunday. So maaramat nga para iti ministry, ti trabaho iti apo. Kat once nga na-realize mo kakabsat, digito'y nga bambanag, and you have a commitment, you are committed to the Great Commission, you love the Lord, then you will learn to put God first. But these are the reasons why people fail to put God first. Reviewon tayo man kakabsat. Tapno makita tayo, maybe one of those is our reasons. Number 1, lack of a personal relationship with God. Number 2, lack of proper biblical education. Number 3, difficult financial season. Number 4, lack of dedication and commitment to the Great Commission. And number 5, materialism. No addag may isa ka digita uno dua ka digita kakabsat, iti makitam nga rason no apay nga hangka consistent nga ti panang yun unam kini Apo Dios. Kunang kumati Apo, Lord, I'm sorry. Deti message nga in-share ni Pastorita, I see myself. And I apologize. I'm sorry for not putting you first in my material blessings. Now, let me give you secondly, why put God first in your finances? Apay nga dapat iyon unam ni Apo Diyos. Let me give you 4 reasons why. Number 1, He has commanded it. He has commanded it. In bilin na kakabsat. It's the command of God. Proverbs 3:9, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Give, and it shall be given you. The Bible says in the New Testament, bring ye all the tithe into thy storehouse. It is the command of God. Bilin niya po Diyos. So, if you want to order your life according to God's order, surutom nga ro dayto kakabsat, iyon unam niya po Diyos ka digiti finances mo. Because if you do not follow God's order in the area of your material blessings,
your life is out of order. And to God, He wants everything done decently and in order. So makita ita, look at your spending. Evaluate your finances. Okay? Your stewardship of your finances. Nuhan mo if you failed in putting God first, you are not following God's order, and your life is out of order. Nagulo ka kabsat. Yun unam itiapo, everything else will fall under proper order as the Lord gives you the wisdom to steward and manage your finances. So surutom ti Apo kasi deto iti order ni Apo Diyos. Han na mabalin ka kabsat nga hamusuruton deta nga banag. Kasi umuna, ti Apo han na maragsakan keng ka. May kadwa, hanto agbalin nga naurnos tabiyag tayo keng ti pamilya tayo kakabsat. Iso nga iyon una tayo daytoy para iti Apo because God has commanded it. Number 2, why put God first in your finances? It is an expression of gratitude. Amen. It is an expression of gratitude. Siyempre, no, dainawat mo nga blessing. Anat umuna nga dadapanunot mo. Dapat i-inculcate tayo, tibiyag tayo. Sursurwon tayo kakabsat. Dito, listen, i-preach ko, sapay ko matahan nyo la dingdinggan nga, mayat-mayat. I-prayer ko as pastor, dito nga message kakabsat, at the lasting, permanent effect na, impact na tibiyag tayo. Okay? So, once nga dainawat mo, siyempre ko nam, Lord, thank you. Angem dapat umuna di panunod mo, tay para ti Apo. Tay commitments ko nga para ti Apo. Expression of gratitude, panagyaman. 1 Chronicles 29:11-14. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heaven and the earth is thine. Kunam trabaho, naggapugan na po Diyos. Anak ko na, thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. 12. Both riches and honor come of thee. Naggapuan na. Naggapuan ta trabahom. Kadakay nga data abroad. Naggapuan na digita nga resources kakabsat. One of the reasons why we fail to put God first is because hantay nga bigbigan, kan hantay kanayo na mabigbig, nga tiapot, naggapuan na digito. Thou reignest over, amuit meaning that thou reignest over all. You are in control of everything. Amen. Agasam kakabsat, isot makintinggal tabiyag mo. Isot makintinggal ti masakbayam. Tapos hamo iyon una isuna kakabsat. Apay siyasin no tayo kakabsat. Tahantay nga iyon una, day di naggapuan, digiti nga blessings. Aping hantay padayawan. Kat isot makintinggal ti biyag tayo, kanti masakbayan tayo. O, kita nyo't pa ng bigbig na. And in thine hand is power and might. At daking katibilag, kanturay. Nabilbilag ti Diyos ngam tabos mo. Nabilbilag ti Diyos kakabsat ngam siyasin no man na presidente. Uray pa'y Putin, dita. Nabilbilag ni Apo Diyos ngam ni Putin. Oh, and in thine hand it is to make great. Sikati adapan nakabalin na nga mangpadaeg, mangpadakkel ti maysa nga tao, and give His strength unto all. 13. Now therefore our God, we thank Thee, and praise Thy glorious name. 14. But who am I? Kunana ni David, siya sino hanak maikari, ngagyaman king ka, mangipaay di gito. What is my people that we should be able to offer so willingly after this sort? Do you have that heart? For all things come of Thee. Hanti agpanpanakkel kakabsat. Hanti ko madumteng ti punto nga no may preach ti giving kat nasakit para ka datayon nga dinggan. Amom no nasakit para king ka nga dinggam ti giving, there is something wrong with your heart. There's something wrong with your mind. For all things come of Thee, and of Thine own have we given Thee. Kukwamot lang deti iyagmi nga paragan ka. Tagpaiso kakabsat, kukwa amin iti Apo. So therefore, we put God first. I-practice tayo, basta dainawat tayo, hamo ibagbaga nga itid, kunto hamo kung kuna, itid mo.
Hana mabalin kakabsat nga mo ipaay di para ti Apo. Apay, pagyaman mo keng kuana. Oh. Number 3, it is a reflection of our love. It is a reflection of our love. Panang ipakita ti panagayat tayo ti Apo. Inayat na tayo. 2 Corinthians 8:8. Anak ko na. I speak not by commandment. Paul was talking about giving. Ito diyo ko na. Mangtud kayo para ti Apo, ti ministry. Kat ko na, ibagat deto, saan nga gapu ta bilbilinin kayo, but by the occasion of forwardness of others. Gapu ko na, ibagat, gapu ta, makita yun imun una, di kiti Macedonian believers, di kayo mabain. Narigrigat ti biyagda, nagrigat ti biyagda, nagbabakdang kayo, nakaitid da kayo, di kayo makaitid. Occasion, the forwardness, imunadan. Inununaan da kayon, kunan ni Apostol Pablo. But not only that, and to prove the sincerity of your love. Kita at mamat no kasanumot ti panangipatagyo iti trabaho ni Apo Diyos. Amo yung kakabsat, surusuruan tayo nga ipatag ti ministry. Amo yung apay, 1, dito iti nga naisalakan. Number 2, dito na tayo nga sinursuruan iti Apo, dito tayo hinubog ng Panginoon. And however you are blessed today, you know why? Because you have learned to obey God, to follow God, and because somebody taught you. May nagturo, natuto ka, pinagpala ka ng Diyos, and so you learn to value the ministry that has taught you. So it is a reflection of our love to God and to the ministry. Amen. You see that? Kasla kumaitat tagakabsat, that you give tayo kini Pastor June. It's love. So, hanga narigat ngayon unam kakabsat, di para ti Apo, para ti ministry, ti adipon na, because we love the Lord. Giving is the indicator and thermometer of your love to God. Detat ka na ni bagbaga ni Pastor June. It is the single indicator and thermometer of our love to God. Let me ask you, do you love God? Do you love God? So prove your love. How do you prove your love? By putting God first. Number 4, it is an expression of trustworthiness. Datat pangtesan ti Apo kinga. You listen to me very carefully. We often think nga digiti problema ket pagsubok. Pero sa totoo lang, hindi lang problema ang pagsubok. Pati blessings, pagsubok din yan sa atin. Ti Apo ko na nagat alaman na, blessang ka man, takitaak man no anat mapasamak kang ka. Kitak man no malagip nagtupelang. Alaman na, i-grant ko man, deta ikarkararag mo, sungbatak man. Oh, kasla kumakada kayo, adakay ta abroad, akarkarag mo, agabrudak, Apo, please, pakararag. Kung nati Apo, alaman, padaseng ka man. No talaga nga malagip nak. Oh, kakabsat, agpanunot ka, why put God first? Oh, tandaanam deta kat manipo dita ko nam Apo Diyos. Maagak no di ka iyon una Apo. Trustworthiness. Luke chapter 16 verse 10. He that is faithful in that which is least, no mapagtalkan na kati Apo, iti basit mapagtalkan na kati dakkel. He that is unjust in the least is unjust also in much. 11. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to you, to your trust, the true riches? So it's about trustworthiness. Oh, kitkitan ti Apo kakabsat, numabalin na kang italkan. And listen to me, nagadut daw-dawatan day kini Apo Diyos. Kat ko na ti Apo, well, I will test your trustworthiness. Iso nga sapay ko makakabsat, tamakita ti Apo, nga uray dakkel man uno iti basit, mapagtalkan na tayo, taammo tayo nga iyon una isuna, kadagiti material blessings tayo. Hello? I'm looking forward, kakabsat, nga kada kayo, nga nagbali nga unfaithful the giving na, you will back tight this year. In preach ko na ito, kakabsat, dakdakkel no ni Apo Diyos, iti makidil kada kayo, makisarita kada kayo, kan isot mangi suro kada kayo kakabsat in a real way. Deto'y nga na-preach kada kayo. I'm looking forward nga da epekto na deto'y kakabsat nga message tayo. Now, before we close, pasadaak man lang deto'y kakabsat. How to put God first in your finances?
Okay? How to put God first in your finances. Now, laglagi po nyo kakabsat, ulitat dito ya, unang tayo tiyapo. One time, adain preach ni Pastor June, timatak kanya kakabsat dating statement. Kunana, God is not a dog that we give to Him our leftovers. Uray detalat agsagupsup king ka, tapnon matignay ka, makonsensya ka, agpanunot ka nga mangyon una tiyapo. Is God a dog? Ayun unam ta para tabagim. Iyon unam DJ kayat mo nga gatangan. Hello? Kat tapos jenabati isot itid mo nga para tiyapo. God is not a dog that we give to Him our leftovers. Oh, dagay tupay nga daddo mga nagpipintas ti aso na kakabsat kat nangin-ngina pay deta kanen ta aso yung takanem. Aso la deta kakabsat. Oh. Amen? Kasla kanya kakabsat kat kunak ti Apo Lord. Hana na imbag. Nga makagatang ag tinakapimpintas nga bisikleta kat hanak makaitid king ka iti dakdakkel pay nga amount ngem dayjay nga inted mo nga blessing kanya. So the commitment ko ti Apo dayjay first fruit. Mamaya pag-uusapan natin yung commitment of first fruit. Don't give God your leftovers. Do not make a commitment on first fruit based on your leftovers. Dapat kakabsat talaga nga first fruit, jated mo nga pare ti Apo. We will sign our commitments this coming Sunday. Pero sana isipin mo yan, no? Is God a dog that you give Him your leftovers? Pag-aralan mo yan, isipin mong maigi yan. Kahit yan lang ang maiwan sa'yo pag umuwi ka. Into no maawat mo detay sweldom, malagip mo to, Apo, hanga DJ tid dati itid cooking ka. Dapat ununa ekte para kang ka. Hello, kakabsat? Okay. So how to put God first in your finances? Number one, your tithe. Your tithe. Give God your tithe. Malachi chapter 3 verse 10. The Bible says, bring ye all the tithes, halanga tithes, into the storehouse. Of course, that's in the Old Testament. Government Israel. And so, the government of Israel was being run with the priests in the temple, and that was the storehouse, that there may be meat in mine house. Di balay ko na ti Apo. And prove me now. Tignan nyo sa bali de J. King, at the balay J. King, sa bali mo't de ti house of God. So they had an obligation to give their tithe to the storehouse tapno masustain iti needs de J. balay iti Apo, where the priests conduct and administer. Kat ko na ti Apo, prove me now herewith, saith the Lord, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Listen, kada kayo nga ububing, irugiyo kakabsat, datay nga naganak, pangaasi tayo, irwam tayo nga irugin, digiti anak tayo, isot may isa nga umuna nga dapat practice, adal, nga isuro tayo kadakwada. Hanabali kakabsat, nga maksayan, dete igatang dat merienda, basta maitid da jay para iti Apo. And you know, here at HBBC, sa totoo lang, praise God ta na-practice tayo dito. Itauray, digiti, babies, kahit babies. Minsan nga, may mga nanay na humingi pa sa atin sabing ganyan, Pastor, can you assign a tithe number for my baby? Biruin mo yun. Yung baby niya daw magta-tithes na kahit baby pa lang. Yung mga iba, yung baby nila, nag-first fruit na. They learn to put God first. Amoy no apay, listen here. Nagmayat kakabsat nga irugim. Deta pa nagdakkel ta ubing nga detat umuna nga naipractice na. Hanto narigatan kakabsat, nga maipalagip kan kuana, no nairugruginan nga i-practice. Kada kayo nga mangrugrugi iti trabaho, kunak itayan, mabaling akong kuna, maawatan ti Apo, adot kasapulan, sinong batan tay detan nga problema, ije imun una nga topic tayo kakabsat, kadeti nga lesson tayo. Katatta kakabsat, adda ka adda pag-ubraam kunam Apo Diyos, yun unak ti paragan ka. Ni MD, adda ni MD, di tayan ta Barangay 7. MD, are you there? Barangay 7. Oo. Adda ni MD? Andyan siya. Oh, praise God. Magkikita tayo lang iti
Facebook, kan Zoom, nga mitata, dadjayang kakabsat. Oh, congratulations to your car. Ada barong alugan na kakabsat nga kutse. Bios. But you know, kunana, pastor, idisakbay pa, gito yung ibagana kanya ka, pastor, ikararag mo man, noon at pagayatan ti apo, ta makagatang akte kasto yung alugan. Kat talaga kakabsat kunana, itid ko nga itid, para iti apo. Mangrugrugi ti trabaho. Ang ko nga mairelay no kasano di testimony nang nagmayat kakabsat. He's just starting. Bagong pulis ito. Ang sweldo niya nasa 30,000 something. With all the allowances, aabot ng 40 to 45,000. Pero sabi niya, ibibigay ko ang para sa Panginoon. Not only my tithe, my commitments, my first fruit. Kaditi Sabado yung kararag ko kakabsat di lugan na. Kunana kanyak, pastor, deti lugan ko nakapimpintas, but I am going to take part kadeti lugan ni Pastor Jun, surely. Kati word na kakabsat, ure awampe lang ti mabati kanyak ita, basta yun unak nga para ti apo. Because the wisdom of it all is this, nakabaybayag ngayong karkararag na nga madang trabaho, nakabaybayag ngayong uray na, finally at that giant. Kat data kakabsat, by the grace of God, lifetime mo na ta pulis stable, monthly latang nga sweldo detan. Aging nga di nag-retire palubos si Tiapo. Kat narigat ka di para king kwa nakakabsat ngayon una na di para itiapo. You see? Oh, so tithe. God dares His people to test how much He can bless them. Padasan na. Oh, kat itat nakakabsat, nakagraduaran ije training da nga kaspulis. Kat mayasay di Pangasinan, ngam gaputi kinaimbag Tiapo. Adda na-assign nga taga Pangasinan dito Ilocos kat kunana ag-switch ta siya ti makamumang yung process. So pray for him tapno dito mo't lang Ilocos nga may empleo. John D. Rockefeller, listen. Ano ni John D. Rockefeller said, I never would have been able to tithe the first $1 million I ever made if I had not tithed my first salary, which was $1.50 per week. Itatagakabsat, dakkel sweldo mo, marigatang kang agtaysa na, di ka mat inrugi. Sayang mo. Nagdakkel deto yung kunam. Ngam amom, listen, ham mo maisukat no iyon unam itiyapo. Kat mabalin ako ng pastor, adot utang ko tiyapo, hanapay late, tapno di kasta, isettle mo itiyapo, DJ dapat nga pa nang iyon unam kingkwana. God is waiting for you to settle that matter. Hello? So, John D. Rockefeller was the richest during his time. Kat ni-convert mo based on account kakabsat no kasanot kabaknang ni John D. Rockefeller, hindi bakbaknang pengam ni Bill Gates. Itatta kakabsat modern times. Kumana ko na, Jack ko makinaya nga in tithes the first $1 million ko. By the way, John D. Rockefeller was a member of a Baptist church. Oh, Baptist ni John D. Rockefeller. Owner iso na ti dakkel oil company di Amerika idi. Ngam Jack na sursur no Jack inrugi ti basit. Iso nga nyo kung nga basit mo't pelat sweldo, kuray ka dumakkel sakto ag tithes, no? Now, before I forget, ti tithes kakabsat is the 10% of your income. 10%. Of your 100, 10 pesos is the tithe. Of your 1,100 is the tithe. Nalaka lang ti kwenta na, ikatum di maudi nga zero. Di nabati, iso di jay ti 10%. So learn to honor God with your tithe. Mabalin ako na tayo, ti tithe pastor, Old Testament. Well, let me share this with you. Abraham commenced it. Awampay the law of Moses, inrugin ni Abraham. Jacob continued it. Moses confirmed it. Okay? Malachi commanded it. Christ commended it. Who am I to cancel it? Oh. Ni Abraham ng tithes, ni anak na nga Jacob. Ni Moses, the JJ commandments, law of Moses. Malachi. In the New Testament, Christ commended it. Kinomendara na gidi pare sa iyo. Ti panag-tithes dangam ko na nalaling kay kumapay, no aramidin nyo pa, digiti daddo mga bambanan. So if Christ commended it, who am I to cancel it? So tithes is your 10%. So no, dabalon mo 100 pesos, di 10 pesos para tiyapo. No, the 500 mo, di 50 pesos para itiyapo. Malagip ko ni Lester.
Ni Lester nga sigabo kakabsat, deti member tayo nga mga alat medicine. Kat kwa iso na, scholar iti, di jayan, DOST. Kat digito scholar gayam kakabsat ti DOST, kas dalag sweldo. At the allowance dagagbasa kakabsat digito scholar. Ngem, few dalaan nga maselect. Kat siyempre, narigat kakabsat at adot kastot medicine. Amuyo, idi maawat na kakabsat, dedi dakkel nga gapu ti DOST, han na pinanunot ko muna, makagatang ang cellphone, makagatang ang tikastoy. Nog bisikleta kami, hindi nga bumulbulod, pa iti bike, umay lang makibabike, bumulbulod lang kakabsat. Kahan ako na makagatang ang tikastoy, amoy naramid na, inyon una na, digitay aming nga tithes na, digitay commitments na, first fruit na. Diyan ka muna, danabati kakabsat. But you know what? Just try to imagine how the Lord is pleased to bless him because he honored God. Di pa nang yun una na itiyapo. Now, alag close ak pela ka, dito kakabsat, gaputa umaldawan. A Christian businessman, R.G. Letourneau, kamunustot pinang pronounce ko, grasp the concept, na-grasp na, si magapsip king kwa na, the concept ti panang honor kiniapo Diyos iti giving. And you know what? He gave 90%. And kept 10% for himself. Baliktad. Parang sa kanya yung tithe and the rest, whole of the portion to the Lord. No matter his financial situation. He became one of America's great industrialists. The question, he said, amuit ko nana, is not how much of my money I give to God, but rather how much of God's money I keep for myself. Listen, adot kwartak ko na, adot savings ko sa bangko, baka tights mo't di kita kakabsat. Adaging ka deta, kwarta ti apo. Hanga DJ ka adot ti kwarta nga adaging ka. Baka deta adaging ka kat dapat inted mo nga para ti apo ng addapelagang ka, di mo pa inted da para ti apo. So it is not how much money I give to God, but rather how much of God's money I keep for myself. These are rich people kakabsat. And it is my prayer nga kada kayo itata. I know many of you are new and you might be struggling. Kita, di pinagdakkel na tayo. Honor God. Anat ko na di Proverbs 3. Let's go back to the verse. Diyan ang rugyente nga verse tayo. Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. Let's read all together. Amin tayo ha. Ready, go. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. What happens? So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Deta barns kakabsat kat savings. Deta presses, that is their livelihood, isut pagsapulan da. God will honor those who will honor Him. You can never outgive God. God is not a dog that you give Him your leftovers. Every head be bowed, every eye be closed. Let us evaluate ourselves. Agdumog tayo, kidam tayo kakabsat. Evaluaten tayo, dagiti biyag tayo. If we are really doing this, have we taught this well to our children? Kat kuna tayo, apo, permi nga timama kanyak de message. No new ka itatagat kunam, Lord God, nalawag kanya kon. Awan iti rason na nga hangka ngayon una. Awan iti rason na nga haan ko nga ito jay tithe because the tithe belongs to you. Kukwam deta. The tithe is the Lord's. No kuma business partnership, 10% king kwa na, 90% in a way king ka. So hamo kukwa na day jay, panang padayaw mo king kwa na. Every head be bowed, every eye be closed.